Od svih izgubljenih civilizacija staroga svijeta, nijedna nije bila tako spektakularna kao ona prva i najpoznatija civilizacija Drevnog Egipta. Istorija Drevnog Egipta nije ostala zapisana u djelima velikih historičara kao što je slučaj sa civilizacijama Grčke ili Rima, koji su imale istoričare poput Herodota ili Livija, nego u velikim arhitektonskim djelima oličenim u piramidama, hramovima i monumentalnim skulpturama koje su hiljadama godina prkosile vremenu i na svoj način pričale priču o jednoj velikoj civilizaciji koja je gotovo 3.500 godina bila najrazvijenija na našoj planeti. Ovaj kameni blok iza mene ruši u parapan sad modernu arheologiju i historiju. Zbog čega nam je bitno Rongo pismo? Legendarni Machu Picchu. Gardez qui j'en ai, cherchez demain. Nous pas même gain courage. Najstariji pisani dokumenti o istoriji staroga Egipta nam dolaze od grčkog istoričara Herodota, koji je posjetio Egipat oko 500. godine prije nove ere. Bilježeći razgovore sa sveštenicima egipatskih hramova, on je prvi u Europu donio priču o velikom carstvu koje je, kao što je zapisao, predstavljalo dar jedne velike rijeke. Ta rijeka naravno je Nil i zahvaljujući njoj na njenim obalama hiljadama godina cvjetala je veličanstvena civilizacija. U ovoj epizodi vodimo vas u najveće hramove Egipta, koji svaki na svoj način govore o civilizaciji koja je svoju umjetnost, nauku, filozofiju i religiju ugrađivala u kamene monumente, ostavljajući iza sebe ne samo fizičku, nego i simboličnu sliku svojih vjerovanja. Na svetom sam egipatskom tlu. 500 km južno od Kaira, u južnom Egiptu. U radijusu od 200 km su 4 veličanstvena hrama. Abidos, Dendara, Karnak i Luksor. Najveličanstveniji od svih je Karnak iza mene. Prostire se na oko 60 hektara. Na planeti nema prostranijeg hrama nego što je ovaj ovdje. Na ovom mjestu nekada je bio ulaz u luku, odakle su kretale procesije prema Luksoru. Sveštenici su nosile statue boga Amon-Ra i to su bili posebni, spektakularni dani u godini. Iz hramova se upravljalo životima običnih građana. A oni su po svojoj ljepoti i po svojoj kolosalnoj gradnji davali utisak običnom narodu da su bili građeni od bogova.
Iza mene su preostale sfinge koje su se nekada protezale odavde do par kilometara udaljenog Luksora. Zvali su ih Aleja sfingi. Za razliku od sfinge koja se nalazi na platovu Gize, ove su imale lik ovna uz tijelo lava. Iza mene je kamena stela koja nam govori ko je podigao ovu aleju. Na njoj se jasno kaže da je sin faraona Setija I, čuveni Ramzes II, podigao ovaj dio hrama u Karnaku. I to nas dovodi do sljedeće vrlo zanimljive stvari. Karnak je bio najsvetiji hram za Egipćane. I svi, bez izuzetka, faraoni iz starog, srednjeg i novog kraljevstva dali su svoj pečat nastojeći da podignu što impresivnije dijelove ili čak same hramove na ovom svetom mjestu. Karnak je jedan kompleks hramova koji se nalazi u Južnom Egiptu, koji su građeni u 2000-godišnjem periodu. Najveći dio ovog kompleksa posvećen je bogu Amonu-Ra ili Amonu-Re. Ovaj bog bio zapravo lokalni bog sve do pojave 12. dinastije u Egiptu. Nakon toga on postaje nacionalni egipatski bog, stiče veliku popularnost i smatra se prvim i vodećim bogom među egipatskim božanstvima. Većina ovog kompleksa je posvećena njemu, a za gradnju su korišteni različiti materijali. Veliki obelisk kraljice Hatšepsut, 30 metara dužine, sa piramidalnim završetkom na samom vrhu. Građen je od izuzetno čvrstog, ljubičastog granita. Isklesan je u kamenolomu 400 km južnije u Asuanu. Jedine simbole ima uklesane od strane te kraljice, tako da se pretpostavlja da je u njeno doba on zapravo ovdje i podignut. Da li je to tako, nismo sigurni. Međutim, nekoliko je logističkih pitanja koja nam se postavljaju. 334 tone isklesane u mjestu 400 km odavde, prenešene iz tog kamenoloma do potencijalnog transportnog sredstva. Pretpostavlja se da je riječ o Nilu u doba kada je plavio, kada je bio puno širi. Nadalje, pretpostavlja se da je utovaren u brod izgrađen specijalno za tu priliku, najvećih dimenzija ikada napravljen u Egiptu. Zatim 400 km puta, istovaren u obližnjoj luci, prebačen ovaj kompleks hramova, a zatim uspravljen. Svaka od ovih operacija izgleda gotovo tehnološki nerješiva za bilo koje drugo doba osim 20. i 21. stoljeća. – 2160 godina trajao je period vladavine ovna na noćnom nebu. Egipćani su još od najstarijih
pri dinastijskih vremena znali da se naš sunčev sistem kreće unutar galaksije Mliječni put i da taj ciklus traje gotovo 26.000 godina. Većina njihove vladavine faraona u drevnom Egiptu odnosi se na dominaciju ovna 2160 godina. I to je razlog što je ova aleja sa svingama bila upravo posvećena sazvježđu ovna. Ulazim u najsvetije mjesto u kompleksu hramova u Karnaku. U ovoj prostoriji napravljenoj od kolosalnih granitnih blokova čuvana je statua najvećeg božanstva Srednjeg i Novog kraljevstva, Amona-Ra. Tačno sa ovoga mjesta, sa ovoga postolja, zlatna statua bi kretala u pratnji prvosveštenika i u ovoj perfektnoj ravnoj putanji došla do luke, ulazila u specijalno za tu priliku napravljen brod i kretala se prema hramu u Luksoru. U južnom sam Egiptu, na putu koji spaja dva najveća kompleksa hramova, Karnak i Luksor. Nalazim se na aveni Sfingi. Sa moje desne strane još uvijek je 40-ak dobro očuvanih sfingi, sa lijeve 30-ak u ruiniranom stanju. Nekoliko kilometara koje su dijelile ova dva hrama, Karnak od Luksora, nekada su potpuno bili ispunjeni sa ovim sjajnim kipovima. Kompleks hramova u Karnaku posvećen je bogu Amonu-Ra, a ovaj veliki hram u Luksoru posvećen je Mut, koja je inače bila druga žena Ramzesa II. Ramzes II je možda najznačajniji egipatski faraon. Ne samo po dobu svoje vladavine od 67 godina, već po tome što je pod njegovim vođstvom Egipat imao najveću teritoriju, osjećao se najsigurnije, živio najbogatiji. Simboličkom interpretacijom hramova Egipta najviše se bavio njemački matematičar i hemičar Schwaller de Lubitz, koji je egipatske hramove proučavao gotovo 40 godina. On je u ruinama hrama u Luksoru prepoznao i naučno pokušao dokazati znanje anatomije ljudskog tijela nepoznato našoj civilizaciji do pred kraj 20. vijeka. U svom dijelu Hram čovjeka de Lubitz je dokazao postojanje geometrijskih odnosa u arhitekturi hrama koji pokazuju da je hram u Luksoru napravljen kao odraz čovjekovog tijela i da on predstavlja svojevrsnu enciklopediju anatomije u potpunom kontrastu sa tumačenjem egiptologa o ovom hramu kao mjestu sujevjernog obožavanja mitskih božanstava. Upravo na ovoj transverzali se nalazio kraj procesije koja je kretala iz Karnaka. Dakle, ovdje u ovom hramu u Luksoru egipatski sveštenici su nosili zlatnu statu Amona-Ra i procesija je završavala upravo u ovoj prostoriji. Nažalost, ovdje više nije njen originalni oblik. Za vrijeme
osvajanja Aleksandra Velikog, ova prostorija koja je zapravo bila najsvetija od svih prostorija je uništena da bi je Aleksandar ponovno podigao. Međutim, mi možemo na osnovu identične ovakve prostorije u hramu u Karnaku da pretpostavimo da su i ovdje bili golemi zidovi sa dvostrukim krovom. Zlatna figura Amona Ra je završavala na ovom mjestu i stajala je 21 dan do završetka svetkovina. Da bi se onda u dvije kolone vraćala natrag prema Karnaku. Jedna je išla pješke, Avenijom Svingi, a druga je išla brodovima Nilom do Karnaka. Hram Dendara nalazim se u Južnom Egiptu, gotovo 500 km južno od Kaira. Ovo je jedan od veličanstvenih hramova na kojem se lako mogu pratiti različiti kulturni slojevi koje dijeli nekoliko hiljada godina. Kameni blokovi koji pripadaju Starom kraljevstvu, imamo stubove koji su očigledno izraz grčko-rimske arhitekture, odnosno vladavine Ptolomejaca, dakle posljednjih egipatskih dinastija. Zidovi su od adobe cigle, dakle idemo u doba Novoga kraljevstva. I na koncu sam veličanstveni ulaz, odnosno ono što je od njega ostalo. Najvjerojatnije riječ je o Starom kraljevstvu, najstarijem periodu, a možda i o dobu koje se smatra predinastijskom, dakle dobu kada Egipatsko kraljevstvo još nije bilo ujedinjeno. Da vidimo šta kriju ovi kameni blokovi iz drevnih vremena. Imamo rijetku priliku da se nađemo ispod glavnog nivoa hrama u Dendari. Ono što je iznad zemlje pripada kasnijim periodima, srednjem Novom kraljevstvu, faraonima iz Ptolomejske dinastije te rimskim osvajanjima. Međutim, ispod glavnog nivoa nalaze se podzemni prolazi koji očigledno pripadaju Starom kraljevstvu, prvim dinastijama te vremenu prije prvih dinastija. Simbolika, hieroglifi pokazuju prvi period, odnosno Staro kraljevstvo, Isis, Oris, Oziris, Hator, naravno Horusa, sina od Isisa i Ozirisa. Ovo što imamo ovdje predstavljanje jednog interesantnog pravilnog geometrijskog oblika sa zmijom unutar izazvala je dosta polemike, osobito nakon Denikove tvrdnje da je ovdje riječ zapravo o sijalici. Dakle, jednoj žarulji koja se koristila u drevno vrijeme. Teško je zapravo prokomentarisati šta ovaj oblik predstavlja,
ali zmija je očigledno simbol znanja. Tako da ovo još uvijek ostaje geometrijski oblik koji je na neki način misterija. Astronomska orijentacija u izgradnji egipatskih hramova vidljiva je gotovo na svakom koraku. Krećem se drugim stepeništem koji vodi ka vrhu ovog hrama i ova dva stepeništa zajedno imaju ukupan broj od 365 stepenica. Među misterijama ovoga hrama svakako je najveća ova sa kamenom pločom zodijaka. Nažalost, mi danas ovdje vidimo repliku. Original se nalazi u pariškom Louvru. Moderna zapadna civilizacija je 1920. godina ustanovila astronomsku podjelu zvjezdanog neba na 3 sekcije, na sjevernu, južnu i centralnu. Centralna je najbitnija i ona predstavlja kretanje solarnog sistema unutar galaksije Mliječni put. Ono što je poznato to je da jedan veliki ciklus traje 25.920 godina. Prilikom obavljanja tog ciklusa i kretanja unutar galaksije Mliječni put, naš sunčev sistem se kreće i približava ovih 12 zvjezdanih sistema koji su slično predstavljani kao znakovi zodijaka. Oni se ovdje mogu lijepo vidjeti u obliku bika, lava, škorpije, ovna. A ovaj krug očigledno simbolizira taj veliki nebeski ciklus ili Platonovu godinu. Šta nam to govori o Egipćanima? Prvo govori da su oni znali za koncept sunčevog sistema. Prema tome planeta Zemlja za njih nije bila ravna. Oni su znali da sunčev sistem počiva na jednoj zvijezdi i planetarnim sistemima koji kruže oko njega. Također, znali su da se taj sunčev sistem kreće unutar galaksije Mliječni put. Dakle, poznavali su koncept galaksija na noćnom nebu. Također znali su da postoji 12 tih sazvježđa kojima se solarni sistem približava svakih 2120 godina. Na tome ovdje imamo jednu vrlo neobičnu situaciju da su Egipćani 1000 godina i prije Grka i Rimljana, a osobito prije modernog doba kada smo razvili astronomiju sa svim pripadajućim instrumentima, mogli da prate na jedan nama misteriozan način kretanje Sunca unutar galaksije Mliječni put. Posmatrajući arhitektonska, artistička, astronomska, agrikulturna pa čak i metafizička remek djela koja su ostala iza drevnih Egipćana, napori modernih egiptologa da ovo znanje pripišu civilizaciji intelektualno infantilnoj u odnosu na našu, opsjednutoj obožavanjem grotesknih božanstava u životinjskom obliku i potpuno lišenoj znanja matematike, nauke, astronomije i medicine, predstavljaju u najmanju ruku nepoštivanje velike civilizacije kakva je bila ona na obalama Nila prije 4000 godina.